vongnek zon thla ni somthum pakhat zirtop ni kan lo thleng le ta a voin hi July thla a ni to ber ani tareng maya July thla chungin harsat na lian em kan chanilin kan han tok lova pathian vena la kai hruaina kan changalom thu kan han soya ngai thla du te tun July thla chung hian kan pung chho ve zel ni te ponan langa amaro chu thladang ero kan phachi lova amaero chu kan channel milo tlo saka milo ngai hlut sak tu te chungalom thu kan soinon ani golf lam buaina kan puang na sa thina an buaina hi helakal chho zel maya kan sei mathlon lovin helai golf bial han buai me hui chuanin economy lama harsatna khovel nan tok ngal rok mai thina nia tuntruma po hianin crude oil bent crude oil mantepon sang chhole ta a Hormuz Strait dan cha han ni chowa chuteng chuani a heta Red Sea lamate Battalion Strait lamate Gulf of Aden lamate Houthi lam an lo rang chhowe mek boka Houthi hian henglai mun changalong kal tlang atangin chia la kan tum thu te pon han puanga hi khovel dan kal ania Saudi le tho pui te hian an rem ti don lo ni zan lama puan dan phei chuanin Saudi hianin ram rang som nga chuang tho pui tuna hian nei chho meka Houthi thena Red Sea mo helai tui pui an block tur hi an sutlang don nia soi ani tun hnaya Saudi Houthi in kara puena so sang taka oma ral thum hang hanin beiton nate Saudi Arabia long an fiel phurte Houthi tenan lodan cha saka an kir le pha Houthi te hian Saudi long pani layan kap nge ani chuteng chuan Saudi hian Houthi mun hodeida poten be sak boka in beiton na thlenga Houthi lam hian Red Sea Port City ya oil terminal te Aramco ho mun ma an oil mun ma te an be sak boka chutiang chuan malak na hilian takin in chanton na Middle East buaina ti so sang tur le trader tur hi om chhonwal mai ani heta Iraq lama US le Saudi tangkop ten Iran ne na inzom helpol han lo be ve boka darkar chumsari pani kalta chunga thil thleng vekani US le Saudi joint force tena fighter jet manga bei pui Iraq lama an thlaka khan mi som ni borvel jet an thi ni soini chuti lai chuan hei tunkar bullam khan atine hu chu US a Donald Trump nen White House a in kumin February thla a US Iran Israel buaina achwa atranga avoi khatnan Israel Prime Minister hian White House atlo a drama mu a heta hianin Israel US thodun na thuthlung anti chaknon le ani bera Iran hian nuclear ral thuam lo anei turani lo ral thuam lo anei thiang turani lo ti chu an thu chhuwa thar ani kha Iran lam khan an ngai theilo via was Jordan US base kha an be riap maya khata khan surprise attack angrengin Iran khan chet thuta wangin US Iran ral thuam achol lai puak achol lai athil thlengani wang khan Iran khan Saudi US muna kha surprise attack mangin an be nia athil thenga wang khan US khan acha nual ni soyini chu Iran Tasmin news te Iran lam news te hi chuanin kha Saudi base sa be puan thlakna khan US F-35 thlona pathum base om an kap chia ni in an puanga Israel Sipai pakhat athi thuan puang boka US lam hi chuan hetiang hi engma an soilo an puang lo thunga an Sipai thi thu emo F-35 fighter aircraft ka chiat ani thu emo US hi chuan an puang lem lo ani engponi se in beiton na kha Jordan base US mun ma Iran ina abe nu khan na taka chan le tan ni don be puthlang na tak manga nuai chhun zom an ni don ani ti in Donald Trump khan soya athu soya tanga nikhat aral ma in US CENTCOM Central Command chuan thu chhuwa thar hanron siama US chuan Iran laka massive strike be puithlang na takan kalpui thu te Iran rambial munenga mozata be pui an thlak thu te han puanga chu nimin tlai le nimin jing te pokhan kan puan to kha thil kaldan le thil thlendan mek chu ani Jordan base Iran inan be wanga US phubalak na tak Irana kalpui ani nuwa nizan lama khan be na thar in beiton na thar a thengle ni in soyania chumi chungchang te chu kan han en hole thuak donatin thu thar dang tenen Russia Ukraine lama borok lian tak lawom bok nen chungte po chu an puan tel kan tum don ani India today hianin thil pakhataron soya mutiny Sipai movement lian tak
Sipai Helna Israel a hian a thlengam ni ti hi thupui pakhat mangin a ron ziaka 100 soldiers desert base of the row which commander ti in Sipai zazet an tlan bo thu te hei a ron ziaka tak ani em fin fiana tak omem ero tarlan ni lo ma se India today mewin a ron zia ania hei hian an hau thok tiang Israel tunan borok tlang pui chu kan hriat kha Gaza lama Sipai thanem takan la meka Israel le Gaza Hamas ten tuna hian in ka hai na in Donald Trump malak na in tuna hian Gaza chungaro rel tu tur mission te Trump hian an dina chungte po chu tun hnaya an thu khoma Hamas ten ral thom an tun na tur te po an ruam mana chu tiang chu thumor bok na te po an nei chho tran ni khan na langa tin heta Lebanon lama Israel Sipai ngemo zatan lo omboka chu tiang chuan in heta Lebanon lama po Israel Sipai thanem takan lo meka tuna hian US malak na in ka hai te han nei meka nia maro chu Hezbollah den in ka hain bo sia ni ti chu ni min lama Israel lam thu chu dan khan ni le boka tuna hian in Iran chuan in Israel Tel Aviv kan beito don ani US hian in kan hun ma poimong chi kan strategic importance strategic facility angte Sipayan ni mo civil mitenan man tangkai mun ma te min be sakani chuan direct in Tel Aviv kan kap to don ani ti in Iran lam khan thu chuan min lam khan an siam ani chu Israel dan chuan in boy view maya heta West Bank lama te in pong ka an ten chuaka kha mithi po engamo za tanom kha nimin loka te po West Bank han la boy mu brenga tin Gaza lama be puithlang na thar Israelian kalpui bukano pangan thi ti te Palestinian lam khan an soidan ani bokani boy zel an boy view zel ani Israel lam helai hi aral mon tikni hi an nei lo hian ni deuh ber maya chu thil thlen dan me ka ni chuti lai chuan Israel Sipai zazet plan bo an ni in India today hian ron puanga Givati Brigade Tzabar Battalion bi ka hian Teiman base atangin Sipai zazet hi Hnawt Chhuak an ni tia puan ani an commander thupe ka Hnawt Chhuak an ni ti te ania an bek chau an mimal bek le thuam chau kenga Hnawt Chhuak an ni ti te hei India today na an puan dan ani he battalion a hian in buena ne nia soi ania Givati Brigade Tzabar Battalion tang hian in Israel simlam a base na ya tang hian in mi zazet Hnawt Chhuak an ni ti chu puan dan ani hei Israeli military chuan in investigation an kalpui mek thu India today chunaron tar lang boka Sde Teiman military base Negev Desert hian in he battalion hian in kula installation hi helai mun hi an commander phalna lovin Sipai zavelin an chuasan nia soi ania hemi hi thilthlen dan kimchang hi zia ni lo ma sela engemaw thilthleng chu omnge ni te pona hriat ani o IDF demolish Hezbollah tunnel below southern Lebanon Beaufort Ridge hei han puang le lokila IDF chuan in Hezbollah tunnel Lebanon simlam Beaufort Fort Ridge mi chu antichia ni in puanani mandeu han tila la reilo thlani khat kalta khan Israel Sipai le Lebanon Hezbollah te in be vung wang lai khan Israel Sipai te Lebanon simlama grouna lutin tiang chuanin malak na khan kalpuya ramman la man son zela heta kumtam tak tun ma atanga fort larve de umai khovel huwa po a soive hat tham Beaufort mun chu Israel Sipai te khanan la chulai hmuna chon Israel Sipai te anin khwar ngalani helai hnuai tunnel hi Israel Sipai te chuan an bom chia nia soyania chu tuna thil thleng thar ani chiangsokin han puang lo kela Israel Sipai te chuan in Hezbollah tunnel system lian tak mai Beaufort Ridge Lebanon chimlama mi helai hnaya hi an bom sia ti soin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu le Defense Minister Israel Katz chuan hemi chungchang a hian joint statement an siam an soidan chuan IDF hianin he tunnel bom chiat nan hian explosive puak theithil ton zasari zetarit an mang nia soi ani athok na viau turanga yania a bom chiat hun tura an ruam man hi ahun an son nuwa nimin lam khan bom chiat ani thu puan ani ceasefire te nei ani wang khan an bom chelova maro chu Hamas lamin no Hezbollah lamin in ka hain bo sia nia Israelina an pu nuwa helai tunnel hi bom chiat ani ta helai tunnel hi Hezbollah te hian an lo mang tangkai thin viau nia soi ania
Hezbollah terror organization ina Galilee community laka beipuan thlakna le anlu chhuak le chumi manrua bungro poimo an thiarvelna kongpui leinhnuai tanel poimo tak ania hi ton zasari zat puak theithil manga bom chiat ani o CBS News hianin Iran and US threat more missile strike as 5-month war appear to expand to Egypt te thupui mangin run tar langa tian ha ti hian an le thokila US Iran buena kal chhomeka US chuanin Sipai chan le toni in Iran chuanan soya maro chu Jordan base an beina a Iran in US Sipai thi anga an soi kha US chuanan puang lo thunga ma a be puan thlakna US Sipai pathum han lo thi to a ninga ni tang khan be pui thlana tharlian tak kal pui le ni in Gulf Rambiala Iran chuanin phubalakna US beina chan let na han kal pui boka hetila hian drone then khaten Egypt Mediterranean port Demeida port an be nia soyania chu ni chan lama thil thleng kha nia nilai ni khan natural gas phur long patni chu be an lo ni to an kap al boka tun US Iran inkara buena chhuale nuwa Egypt an target na masaber ani bok helai Egypt long hi tu ka nge riat nilo ma se huthi le an tho pui te chet na niangai ani thunga red sea nei tui puron kal reng chhuwa an tum lo thu huthi te khan an soi ani hetila hian US suan Iran port Iran longchol munan dan cha mek thu le hi malak mek ani thu an soya darkar somni palikal ta chung khan commercial long an kirtir le nia soi ani US military chuan Central Command ina thu chu an siam danin commercial sumdong long somni pali te Iranian port US ina andan cha awangin kirtir an ni thu an soya amani pokhan long somni vel helai Iran port paltlang tumte US chuan an lo kirtir to bokani o tuna US Iran inkara buena thara chhole nu hian US Treasury chuan mahan air antia Irana airline lian ber laka sanction an kalpui thu an puanga hi Iran hrimna tharani thu US Treasury chuan an soi mahar air hianin civil an phurtlang puya civilian carrier ania Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC enkol na hnoile an thuneina huang chunga hian mahan air hian ma an lana savio wa an thangna savio nia soyania IRGC Quds Force tetan travel service mahan air hian an kalpui nia soi ani facilitating military training supporting Iran procurement transport of unmanned aerial vehicle system weapon treasury chutiang song te chu US Treasury chuan an hrek zinga tel thu an puang bok Iran thu chu ti hian US chuan an run chang let ve le ta Iran khan IRGC malak na in Jordan US base an baya khan F-35 an ka chiat thu khan puanga hei US chuan an reject thu an hnol thu an soi ani CBS News na tarlan danin US military chuan Iran ina IRGC ina Jordan base an baya US F-35 pathum an ka chiat thu an puan chu an hnol thu soin hei thil thlenga ni lo hetiang hi thil thlen dana ni lo te in US lampi chuan thu chu an ron siam ani Iran khanin ninga niya be puyan thlakna Muwafaq al-Saidi Air Base Jordan be puyan thlakna F-35 thanem takan kapchia ni khanan puanga no US aircraft were destroyed or damaged in recent attempted Iranian attack in US Central Command chuanin US thlona engma ti siatani lo thu exan post thunga missile zongzong drone zongzong te hi ka thlakan nia tin thren khat a target thleng lova tla a ombokani ti in Cencom lam hian thu chuan siamani US chuan Iran ina an puna le an soi oil tanker US oil tanker MT Nora an be thu an soi po US hi chuan an hnol boka Hormuz Strait bul Iran po ta tanga long somni an kirtir thu US chuan an soi thung ani hetila hian Iran chuan Jordanian base hlotling taka an be chan chu US leilunga tang nge ya hril tu anom thu le information an don thu an soi Iran army chuanin ninga nia Jordan US base an be chungchang an soya hlotling taka an be chan chu US base atang nge in Jordanian thren khatin min puyani helai mun kim chang kan hria thena chan chu US base atangin tu emo hna atangin hei hi kan hriani ti in Iran hian thu chuan siam hi CBS News chuan ron tar lang nge ani
Exa IRIB anti hian thu chu siamin Iran Armed Force chuan Jordan mi puite chunga lom thu kan soini achan chu US base information kim chang min pe ka wangin min tho puya wangin lom thu kan soini ti in thu chu an siam o hei hi han en le lokila ni chin khan kan han soilang zoka CNN hi an ron puanga Saudi Arabia says 14 countries begging Maritime Alliance to protect shipping routes ti in helai tuipui kong hovel tui kong poimo sumdo na kong poimo ani chulai veng him tur chuan ram som pali thopui an nei to thu Saudi Arabia chuan an soya tun na ya Saudi Arabia le huthin kara boina so sang viau maya tuipui sen Red Sea ya Saudi Arabia oil tanker le bungro phur long kaltlang huthi te hian an rem tilawan phal lova an block mi amayani mania Saudi long pani huthi tan an lo kap cheto boka chu tiang chu thil thlendana ni megatin huthi te hian Red Sea mai baga Battalion Strait le Gulf of Aden along kalatangin chiala kan tum thu te po khan puang ani chumi chu anti tak tak ani chuanin Hormuz Strait dan cha a kaltlang hei theilawa om mek lai hian helai Red Sea te Battalion Strait te le Gulf of Aden te hi sumdong long tam takina an kaltlang na mun le oil phur tlang na mun alo ni ta hei hi dan cha ni le zel chuan harsat na lian zok economy a khovel na tok lawang ti hi soi theilo ani chuwangin hemi sutlang tur hian Saudi kai ruai hian ma an lo la to thrina nikum masala matang po khanin Saudi kai ruai te hian huthi hmuna be pui thlak nan lo kal pui to huthi lam hian Red Sea long kal te an be boi thina wang khan Saudi kai ruain ram engemaza chuan fighter jet mangin be pui thlak na huthi laka hian lo kal pui fo to ani kha Iran chuan US laka phubalak na lian tak kal pui atuma hei khesam Helna ninga nia US na be pui thlak na khan civil pathuman thi ti kha Iran lam media te puan dana nia civil mun ma US na be wangin US laka phubalak na tak kan kal pui don ani ti in Iran lam hian thu chu athar anon siam ve boka khesam Helna khan US na be pui thlak na khan civil engamozat an thi ni in Iran khan an soi ani oi Russia Ukraine lampuan lo chuan in news hi akim hlei thei to lo chu ni de bermaya burok tharan lo nei ve reng bok nen ni zan lama po thu thar engemo an om lea darkar somsari panhi kal ta chung khan in beitun na lian tak Ukraine Russia in kara thleng lea kan hret tak ang khan in well berries mun retail mun an warehouse pasari lai mai Ukraine chuan an kap chia warehouse hi rambel rang rang omania Ukraine drone te hian an kap chia ani be puithan rang rang mangin kha Russia sipai mamo supply tu anni thu soyania chu chu Ukraine na an be chan berni te pona riadani khamin hu khan Russia chon ballistic missile nen drone nen Ukraine an suar tluan vele ta kata khan Ukraine a hian mi pariat lai mai an thile tabok ani chu thilom dan ania heta hian Nato jet scramble as Russian missile detonates in Poland ti in Al Jazeera hian ron puanga Russia ina Ukraine beina hian a missile thren khat Ukraine ram chhunga apuak ngei ni in Poland hian an soini missile pu an nu lei khordek duk ang chi te po Poland hian thala kan ron ti chuak nge a hetil thin level hian NATO fighter jet an phit chuaka NATO Poland F-16 fighter jet an thlok chuaka thilom dan le an ram a himem ti te en thli thlain an thlok chuak nia soi ani he missile hi ninga nia thil thleng kha ania Russia na drone le ballistic missile manga Ukraine abe chiam zan kha ania sinakan soita kan khan kha be na khan alo bera mi pariat thi in civil poiselo naupang tepo liam jinga antela liam hi mi somnga chuang anni Russia Ukraine in dawa hian NATO member Poland hian an ram chunga Russia hian be pui thlak na kalpui tura drone missile ka chuate ron lut fawani tin lo pu to chu NATO member ramdang te ne na boruak thar le boruak lum takan nei hat na chan po ani de ureng ani tun hai Russia be na thlenga hianin NATO member ram te chuan an ram chunga Russia ral thumaron lut ti in an soi fawa hei Romania po hianin karmasa lokhan o tunkar thotan ni ani zoke kada khan Russia drone le missile te an ram chunga aron lut ti soin drone hi Romania F-15 F-16 tenan lo ka phlang nge a Russia drone pathum Romanian F-16 tenan lo ka phla a Bucharest chuanin Russia palai ambassador chu kowin in soifia turin an ti nge ani me thla po khan Estonia le Latvia chuan
an ramvan boruak a Russia ral thuam aron lut ti an lo soi ve to boka tien nikum lama Poland hianin Russia drone engemaw alo lut to boka tunruma hian ti hian Poland Russia missile le drone an lut le ta Nato boruak le Nato thuneina palzut na ni Russia ram palzut na ni Nato thuneina palzut na ni ti in Poland chuan claim le a he thil thlenga wang hen Nato le Russia in kara boruak tangzok asiam mangem ti chu media lente pona an ngei chan mekania engpo chu ni se Nato hi indopui panhina nuwa Pol lian ber sipai Pol lian ber ding a chuanin voin ni thlenga mumal takala function chun ania anni hi an member ram beina to kanom chuanin a chan tur le venghim turin member zongjong te hian ke an pen thaya chu an thu thlunga te po zialan vekani pon tur hi omnual na chungin khati china khan kan handu to kanga thil thleng thar kan ngai chang zelanga Russia Ukraine in beina anakal chhozela chuti line US Iran in kara buena ala so sang vet viau boka o in beton na hilakal chhozela zanen ange thleng don Iran power mun bridge le mun poimote Trump hian a suar tlon to mayangem nge Karak Island la turin sipai in ral ring mek te hi tho chuatir to don ti te chu kan ngai thla anga a tho chuatir to donem Karak Island la turin drama sipai te hian chachuak to donem ti te po mipuin kan ngai chang thup chu ani hi engponi se thu thar ber he channel kal tlang hian in lo ngai chang zel don ya